Melekisi, sanibonani bafowethu ngibingelele. Bafowethu, nasi-ke ezimnyama i-line up engicabanga ukuthi 90% chance ukuthi kungaba yiyona next season. Yabo 90% impela ukuthi kungaba yiyona le line up le siyibona la. Njengoba ubona-ke uChina vele uzobuya 90%, 100% ngeke ngithi 90%, 100% uyobe khona. Ku-two way kuyoba kuwusiberebele, usibelebele-ke impela niyamazi-ke bafana abadala. Usibelebele uyobe khona ebamba u-two. USiyema, asazi-ke uSiyema uyobe khona ey'ngane zakwethu njengoba nazi uyiqede kahle isizini. Uyiqede kahle isizini kwesimnyama. USesane-ke kube nalo mfana lo uSibisi, yabo, nguye-ke oyobe khona. Phakathi kwabo-ke kungaba khona oyi-one-ke, kodwa mina ngibona kube kanjena. Kuba uRambo, umfana abamthathe kuSiwelele, nguye-ke ozoyibamba u-three ngoba phinde yasayina nomunye umdlali abathi owayesifuna i-Chiefs, ngiyacabanga niyamazi mani, ngalikhohlwa igama lakhe mani ababethi uBhilithi, uBhilithi, eyamsayina. Ngicabanga ukuthi uyobe eshintshana nawo noHotho, kodwa uHotho usemdala uHotho. Ngicabanga ukuthi bafuna ukumphuza noma uzohamba, asazi kodwa uHotho usemdala. Kube-ke uMthinyana, umfana obuya lapha ku-Stellenbosch, umfana nje omuhle kakhulu-ke bafana bakithi. Ngeke sibe nomona ngoba siyimpu fana sithi uyabheda umfana, cha mnandi uMthiyane, singazi-ke ukuthi ijezi leli zimnyama ngeke lamsinda yini na. Hheyi bafana abadala, bekusinjengoba ethole. Size-ke lapha kuMbatha, uMbatha vele-ke uyobe khona. UMthiyane, ngibuye la kuMthiyane wey'ngane zakuthi. UMthiyane asazi kodwa ama-chances ukuthi ayiqale isizini akhona and mahle futhi, yabo. Ikanjalo indaba. Kube-ke uMbatha vele ku-obvious iy'ngane zakwethu. Ku-obvious iy'ngane zakwethu. Into efana nokubuza iphara ukuthi la lingagezile yini, ube wazi ukuthi aligezile, into e-obvious. Size lana kuDanisile. UDanisile-ke naye uyi-favourite engicabanga ukuthi umfana engayiqala isizini njengoba u-coach noMaswango bebuye bengaboni ngaso linye. Bebuye bengaboni ngaso linye benoMaswango, hhayi u-coach. So ama-chances ukuthi uqale lo mfana azoba esekhona ngoba umfukeng esehambile nje, yabona-ke. Sibuye size ngapha-ke uMremi engicabanga ukuthi nguye vele oyi-favourite yokuqala ngapha esayidini lokwesigodlo impela kube kuqala yena, yabo. So size-ke lapha-ke kuLunga lapha phambili. ULunga vele-ke iPirates imsayinele ukuthi-ke azodlala, hhayi azoba yibhentshi woma. Ngicabanga ukuthi isizini yokuthi iqala nje iyobe khona, yabona-ke. Singazi-ke uMahobhe uyomisa kanjani ukuthi iyothi iqala isizini uLunga uyobe khona impela. U-Apholisi-ke singazi-ke iy'ndaba zakhe-ke ngoba ngike ngaze kuthiwa naye ijazi eligcwala umoya uyahamba umfana omdala. Ngingazi-ke ukuthi ziyiqiniso kangakanani lezo ndaba kodwa uma ziyiqiniso kuyoba kubi-ke kwezimnyama ngoba yobe ilimale kakhulu, yabo. So nje kodwa ngithi nje yezimnyama le ya-next season ngane zakwethu okuyobe kuyi-4-2-3-1, yabo. Iyobe ime kanjalo nje iy'ngane zakwethu. Danko.